šta ima carke. U prošlom videu smo prikupili sve drajvere i ostale sitnije programčiće koji će nam trebati da formatiramo naš računar. Međutim, prije formatiranja ja ću vam pokazati kako da flashate sebi BIOS. Programčić koji će vam biti potreban za to mimo vašeg BIOS-a se zove Rufus. Ovo je besplatan program koji vam, kao što možete vidjeti, dozvoljava da pravite botabilan USB za starije operativne sisteme poput XP-a, da ga pravite da je DOS botabilan. I otprilike to je to. Veoma efektivan program koji ne treba instalacija. Evo vidite kako Rufus izgleda kad se pokrene. On je sam prepoznao moj USB. Ovo ne dirate. Ovdje ostavite na FAT32. Ako bude šta drugo, prebacite na FAT32. Znači ne želimo da nam bude NTFS particija. On bi trebao sam da prepozna po defaultu koliki je vaš stick. Ako ne prepozna, možete to izmijeniti. Ovdje dajete ime koje želite vašem USB-u. Vrlo bitno za napomenuti da ovo mora biti na FreeDOS. Po defaultu bi trebalo biti, ali opet ako šta bude drugo, jer mi hoćemo da napravimo DOS Portable USB. Kad ste sve to završili, kliknite Start. On vam izbaci upozorenje da će formatirati stick, ali mora to. Brzo ide, sačekate da se završi. Prekopirate kad on završi sve to svoje BIOS na USB i onda možemo početi sa flashanjem našeg računara. Evo, on je već završio. Refresh. Evo vidite se. Evo razloga zašto je u mene uvijek stick poznat pod E. Znači imam unutra dva hard diska i nimam nikakvih više uređaja, a Windows ide po abecedi, znači s tim što prvi glavni hard disk uvijek stavlja pod C, pa onda ostali uređaj reda abecedno, drugi disk je D i znači koji god kad bi ubacio još jedan stick, on bi bio poznat pod F. Zalijepimo naš BIOS. Ekstraktujemo ga. I možemo početi sa flashanjem našeg računara kojeg želimo da formatiramo. Sad razlog zašto smo ga napravili DOS botabilnim je što nekad vaša matična ne može da prepozna BIOS kad je hoćete da formatirate ako nije vaš USB DOS botabilan. Jer se to prije radilo preko onih flopija, disketica, preko DOS-a kucale se one komandce nekakve. Sad je to sve pojednostavljeno, matične to automatski same rade, ali te neke stare mane su još uvijek tu prisutne. Stari, hajmo reći stare navike, stare mane zvuči ružno. Prilikom paljenja računara bitno je da uđete u vaš BIOS. Malo moramo podest, moment. Zap, reže. Dobar, ima da li se sve vidi. Vidi se. Ovako izgleda moj BIOS. Znači, što se tiče vas, ako ne znate kako da uđete, vidite preko koja vam je matična i googlate na internetu, uvijek imaju neke fine čike koje stave kako ući BIOS. Odete u Advanced mode i odaberete opciju Tool. Evo je Asus Flash Utility, kliknete i on je prepoznao naš BIOS. Ukoliko ga ne prepozna, odnosno ne mogne prepoznati odmah vaš stick, ovdje ga možete vi ručno tražiti. Evo vidite kako je naš ovdje BIOS update, sjećate se da smo dali ime sticku BIOS update, ali ovdje kad kliknete izbaci vam tam, znači dalje da tražite po računaru gdje je šta, nađete samo E2.kosa crta, ili kako se već u vas stick zove, kliknete na ovo
Hoćete li da očitam matično ovaj fajl? Hoćemo. Vidite, u mene sad nije, iz razloga što u mene nije to očito, što je mi odmah izbacio da je update successful, zato što sam ja već prije svoju matičnu flashnu na najnoviju verziju BIOS-a. Ali on bi ovdje dole trebao negdje da kuku, ali traje oko pola minute, minutu, da puni nešto. Kad se završi, izbaci vam ovo da je update successful, kliknite OK. Sad kad kliknete, on će isključiti skroz mašinu, kada je isključena iz struje, na par sekundi. Kao što vidite, mašina se opet pokrenula. Evo sad ćete vidjeti da radi. Ajde, svako, nemoj biti stidljiv. Evo. I to je to. Sad imate najnoviju verziju vašeg BIOS-a.